Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Iba kayo kung hatimbaga ti doktor. Parang ada maitulong ko. Karen, balasan ko. Di mo panunutan tinaibagak. Sana ba di? Diyak baybayan ti anak ko. Wen gayam. Uray panawan akong dito'y. Nakababain matkan ka. Awan anyaman na kanyak nana. Sana bali. Adamat kadwa kamang bantay iti matunak ang negosyo. Ala, ingkay kit din mangan, tabantayak ni Alvin. Saan? Awan ganas ko amangan. Ala, panawan ka pengarod nana. Katno ada ka sa pulang, awagan naklaang. Agsubli ak tumatlaang dito'y, nana. Ni, inig ka man at mare. Kan, apay nagsangit ka? Apay akas jay, tinagbanagan ti anak ko. Apay! Anya tinadagsin na nagbasulan na. Taapay akas jay, tinagtungpalan na. Mawatan ka, mare. Ngam di ka mapukawan ni tinamnaman. Agkarak ka. Tsaka mo, noan niya ti aramidag. Mariribo ka na. Ni, apay ka sa tamat ng tipag pagkama. Kaputa jak maaklon, tinagbanagan na. Mare, ekurak. Agkararak ka. Tapno lumagatek na. Wen, adaak ditan. Ngam, kasanun no. No. No, anya? Ibaga, mare. Kaasimen ti anak ko. Ismael, anak. Api ating makdar ka. Mariribo ka nanang. Kaya't ko amamuan. No kasanong ti kasasahad ti gayem ko. Agawid matlang inton madamdaman ni tatang mo. Orayim labiitan kat agdang magkakankuana. Awagan niyo man lang ni Karen. Ah, ni Karen ko na. Kaya't ko kasarita. Ngam, Awagan niyo. Kaya't na sumangbat. Itadyo kanyak ti cellphone. Takasaritak. sige, mabiit laang, Ismael. Nakaawag ka ba't, Ismael? Itaman tay. Pinashare mo ka din ni Alvin. Well, napana kita ibigan. Good. Kumusta? Okay ka di lang ti gayem ko. Ti lalaki amang ipatpatagkan ka. Oh. Apay di ka sumungbat, Karen. Apay kastamot kang ti panagsasaon. Masaksakitan na kiti kastangar aramida. Sorry, Karen. Kasla na sakit tinakam mo kanya. Saan? Luklukon ka lang. Uwan gayan. Kumusta ni Alvin? Timan matigayam mo. Apay, Nakakaasi. Maasyanak mat ka ni Nana Lydia. Kanayon ti panagsangit na. anya? Among ka di. Delikado ti kasasaad ni Alvin. Anya? Unay matan. Uray ko man sa nakastiti ka sa sahad ko.
Tapasyara kumamat ni Alvin. Kasi ka. Kumusta mo tirkrek na ang? Kastilatan na. Sana ka makakita. Saan aday ka tinamdamaga? Ti salon at mo. Kumusta ka? Mayat mat. Sapay ko nga. Taging bagkamutan. Uragin bagang. Awan matlat ganas ko. Tadyak matla makakita. Ismael. Sige. Agyaman ang itipan ng sungbat mo iti awat ko, ha? Bye. Piman mat ni Alvin. Noon niya ngamin tinar-aramid na. Taapay na disgrasya. Kasi matigayam ko. Karen, Rabin, apay adi ka maturog. Jack makatulog, Papa. Amok. Pampanunutan niya, Alvin niya. Papa, Uray siyak. Masyanak matkan ko na. Kastabatan kanina na malidya. Uray lang nakasangit na nakisasarita kanya kitay. kan amuyo, Papa. Adanadlaw ko kanina na Lydia. Kasla adda ilimlimad na. Anya? Kasla kayat na nga ibaga itay kanya. Ngam, di na intuloy. Anya nga taday jay. Apay adi mo dinamag. Kunana mataparakan ko na lang day jay. Kastati ko na anakan ka. Wan, Papa. Apay kay ilimad na nubilang. Itian niya agam. Kas di gayam tinagpanagan ni Alvin. Isama siya nakmat ni Mari Lydia. Bakit? No kayat mo, mapantayo pa siya rin ni Alvin eh. Wan, saan pa'y nga ita? Ngamin, ado pa'y lang titawa mapan di swimming pool. Nakababain mat akin ni Andrea. Ipakadam to nga rod ka ni Mari Andrea. Kasano ni Ismael? Wan gayam anya. Awan matimang bantay kan ko na. Kita untung nga rod no anya ti aramigan ta. Alvin, anak. Nagsakit a panunutin. Pakasta tinagpanagam. Awan lang arudan ti amam. Kasta pa'y tinapasamag ka. Diyos ko. Apay, akas to'y tinapasamag iti anak ko. Anya tinagkurangan mi ka. Kumusta, Mare? Sikamat gayam. Warren. Ne. Agsang sangit ka, Mare. Wan. Mare, di ka nagpanunod. Atoy, nangalaki ti ka nam. Tamo ka di ka pa'y nangan. Awan ka anas ko, amanghan. Mare, di mo kumay baga ti kasta. Maawatan ka. Panunutom kumamat ti bagim. Apay, kayat mo man yung tagparikot, gapoy ti salon at mo. Alaman. Warren. Ala, mangan ka pa'y, Mare. Sana bale. Ada ka mang kaduakan ka. Agawid akto inton madamdama. Jack Maklo na tinapasamag iti anak ko. Ne, inarakop na kutan, Mare. Amom, Warren. Kada ibaga ti doktor kanyahan.
Katnupod-nod ay jay. Kaslaawan ang tiganas ko nga agpiyag. Ha? Ne. Anya nga mintimbaga ti doktor ka. Jack, ibagan ka. Pasensya kan. Himkastay ko na. Jack, mapukawan. Itinamnama. Mare, pangasim. Ibagam ko man niya dayta. Tapno amok magkararamidag. Barang matulungan ka. Di na ko man pilitan na magibagakan ka. Maawatan na ko ma. Wen, kas itinakunam. Jack, mapukawan itinamnama. Ikamang kulangan itinamarso. Tikastoy, anapasama. Ismael, anak, umay ka na, intamanganan. Da kayo langan, nanang. Awan ganas ko amangan. Anya, gamni, rabiin, anyat orasan. Apay di ka mabisin? Awan ganas ko amangan. Mga anak tulangan intun mabisinak. Ala nga rod, nuray tatikunam. Panawan ka pa'y. Lumabisin ka, awagan naklaang, ha? Mariribo ka ni Ismael ita. Gapo ka dagiti paspasamag. Mawatak ti anak ko. Katidaw-dawat ko. Asapay ko matalumag-an tirik na anak. Pariwaren. Agawid ka. Tani, ada pa'y trabaho mo intunbig ka. Sige nga rod, Mare. Katya ko na, no day patulong mo. Di kagbabay na kumamang ka na kami. Awagan na lang. Uno saan? Nakaren, katya asawak. Agyaman na. Mala, panawan ka pa nga rod, Mare. Diyos ko. Isuro na itirumpag nga aramid. Katnuan niya man, tikad ko. Amok, asaan ko ang pakabasulan, Diyos ko. Iso at tulungan na ko nga. Kasano lakay kinasaritam ni Mari Andrea? Wen, kat imanugot. Ngam, sana ka sumurot. Sakti mang bantay kini Ismael. Sige, sikati makaam mo. Apay, sa di ti papanan nyo, nanang. Parang. Sige, Kwa. itugaw mo pa anak. Pangasim baro, ha? No maminsan, di mo ulitan ti kasta. Umay kalatan dito yung balkon. Inton ko an ada tinapasamakan ka. Nangag ko ngamin ti pagsarsaritaan nyo ko ni nanang. Sa di ti papanan nyo. Mapaninanang mo iji ospital inton bigat. Bisitahan na ni Alvin. Anya, matan. Sumurot ako ma. Ngam kastoy mo ti ka sa saad ko. Saan abale? Agawid ak matlaang inton malam. Inakla kita ang tigayam mo. Kan kayat kumat akasarita ni Nanam Alicia, anak. Sa dino di papanam, Karen. Ija ospital, papa. Kita ak ni Alvin. Ha? Itaman pa'y. Kunakon ka. Masyanit lang ka ni Alvin. Ngam, apaya kita anak itigas ta, papa. Kwa. Awan, anak. Masya anak ka ni Alvin, papa. Itilaksit tigas siya nga naramid na. Ha? Nasakit magtirik nak. Gapo iti napasamak kan ko, na. Pinapanaw ko nga minatagos iti bar nga iman manihar ko. Kat amok lang arudan analaos ti bartak na. Karen. Sige, panawan kayo pa, papa. Kat amang ano agawid ak ijaayan ni mama inton malam. O sige.
Adakan ka dayta. Sige. Inakon, Papa. Sapay ko ba? Taging pagmatlaang ni Alvin. Amok. Dayjay na pasamak. Ti agbali na rason. Tapno mayat matlaang ni Karin ni Alvin. Sapay ko. Kumusta, Nana? Si kamot kayang balasan ko. Ispito na kami di doktor. Kasla na sakit ti panangkita kanyak ni Nana Lydia. Nana, kumusta ni Alvin? Amo, nasakit tinakam yung kanya. Gapo itinapasamak ken ni Alvin. Ngam, sapay la kuma, tamaawatan da. Karen, awan basol mo. Maawatan ka. Agpay sunana? Wen. Kanaklunan. Basol mo't lang ni Alvin. Ti kastoy anapasama. Ngam uray no kasta. Di kay mapukawan itinamnama, Nana. No amom na kuma. Karen. Apay akit kita anak madlatan Nana Lydia. Ada ibagayo? Awan, balasan ko. Tilaan maibagak. Di mo baybayan ni Ismail. Mare, masya na po na iti anak mo. Nakakaasimat. Agyaman na kiti na ita, Mare. Diyan ko na mo ti aramidag. Mare Lydia, Iswahap. Nasa isaya at langan. No irwar ko di ti hospital ti anak ko. Tapno saan adumakal ti magastos. taapay mat. Apay, imbaga ka diti doktor, ngerwar yun? Kinunana. Asyak tag desisyon. No irwar kon. Wano saan pa'y. Apay, mayatin aya, tapno irwar mon. Mare, imbaga ti doktor. Ang mabilbilangan ti aldaw ti anak ko. Ano niya? Wen, Mare. Iso, ana sakit tinakam ko. Maasyan ako na iti anak ko. Tasino matisaan ang maasyan. Ay, Diyos ko, unay matintikas tagayam ang nagbanagan na. Kat no mapukaw ti anak ko. Nasa isaya at no mapukaw at matan. Mari Lydia, Apaya kastoy ti biyag. Mari, Awan mo't amo ka nadagsan. Anak pasunan mi iti anak ko. Gapno apaya kastoy tinagbanagan na. oray na kasta. Di ka kumamapukawan iti namnama. Ay kumamag ka iti apo. Mariribo ka na ka talaga. Mari, Mare, pangaasip. Tadi mo ibagbaga na ito'y amanag ka ni Ismael. Tabok ang maladingitan. Kapo itinapasamak ka ni Alvin. oy. Wan, Mari. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagawid ka mo't Karen. Apay, Kagap-gapo kay Diyo Hospital, Mama. Pinasyar ko ni Alvin. kat, kumusta ni Alvin?
Nakakaasi ti kasasaan na. Ikararag tayo lang. Asapay la ko ma. Kaagimbag ni Alvin. Mare, agpakada akbay. Sige. Katagyaman tayo may ka, Mari Josie. No saan la kumakas dyan, Ismael? Kaduan ka kumaamang bantay iti anak mo. Maawatan ka. Sana bale. Ang mga nirwar kumatlangan ni Alvin diti ospital. Anya, Ijailangan balay nga asikasuot ti anak ko. Tapno saan anak kal ti magastos. talaga ka ding awanan namnama am agasan pay. Awan ka noon. Kuna dagiti doktor. Diyos ko. Ada ni nanang mo, Ismael. Abdang tatang? Well, kumusta ti pagnam? Bakit? Kumusta ni Alvin, nanang? Nakakaasitigayam mo, anak. Ha? Apay, nanang? Nagdakkel ti sugat iti ulo na. Adda ka no nagklat adara iti utag na. Iso akas di ti kasasaad na. Saan pa yan ang makasarita? Nya. Nakakasimat nga rod ni Alvin. Uwan nga rod lakay. Makapadagsan itirik na tinaamwak kan ni Marilicha. Anya dita. Gapo iti kasjay apa nakadisgrasya ti gayam mo. Mabilbilang kanon. Wano, addan taning iti biyak na. Anya. Dayta ka ti agpayso. Ngam saan la ka nga amuno ka ano ti umuso nga aldaw. Nakakasimot ti gayam ko. Oray siya, maasyanak mat. Kastamat ka ni Marilicha. Saan nga agsardeng nga agtagtag ti luha na makisarsalita kanya. Tinamaaklon, tinagbanagan ti anak na. Unay matan. Nakakasim ni Alvin. Masanak lakit di nga rod ka ni Alvin. Kasanunton ni Marilidia. Unayan ti kastoy abyan. Nakaraing ka matgayaman, bakit? Nagsakit namin ti ulok lakay. Anya, taapay. Mabitlahay. Umikay, nagtugaw ka dito eh. Itaman pa yan nasakit ti ulo. Ang mga no, tilainin inom mo, hindi na pang kay hospital. Tikit di ibagakan ka ti pagsaritaan ta. Anya dayta. Tapno sumaya at matan, ti kasasaad ti anak ta. Asikaswan ta kuman ti ibagbagak idikan ka. Talaga ka diha, desidido kan iti dayta pangadeng mo. Wan. Oh, apay agas ta ti panakitang kanyak. Agluluha ka. Nga ko tayo patpatag kayo iti anak ta. Ngam, jak kaya at mabulsik ka man. Bakit? Melchor, Iso ang manipod dita. Aramidak mo ti amin nakabangla. Tapno makakita ti anak ta. Lakit dita saan nasikat ti mangidunari ti matana. Kasimot ni Alvin. Apay nga minakas dyan nga tinapasama kang kuha na. Kas kanyak. Awan mo't nadagsin mo na nagbasulat. Nga mapay kas to'y tinagbanagat. Ismael.
Umay ka, tamangan tayo. Umuna ka na mga tatang. Hindi ka kadipay mabisin. Awan ganas ko amangan. Anya, Adaman kitawag. Awagan niyo man ni Nana Lydia. tapay. Kaya't ko kasarita. Kaya bagbagan ni nanang mo itay. Asaan na makasarita ni Alvin? Uwang gaya man niya. Sige. Uray sa kanan, tatang. Adaman kid daw kada kayo. Anya day? Ituloy ko kung matiplano ka pa nag-abroad, mama. Mabalin ka din. Ano? Talagang agabrod ka, Karen. When, mama, nagtagsan namin tirik na. Gapo itinagbanagan ti lalaki na ipagpatag ko. Isa nga, kaya't ko ti pumanaw. Kat, panawan na kami, kinmi pa ko. When, mama, barang makailiw-liwaga. Sige. Adakan ka day ka, Karen. Yamsak pa yun. Kasaritang pahingi pa. Sino ka? Apay nga ikaman nakakasta. Sak na ito eh. Ni Alvin, Ismael. Alvin? Sika ka di? Uwan, friend. Unay matanti kasta nagbanagan. Uray mangag mo ti boses ko. Di pa yung nabigbig. Bayamon. Saan nga sa ti pagsaritahan ta? Kasi ma. Di man ulitin dahil tangayin bagam. Hindi ka kumamapukawan itinamnama. Nagasat ka pa ilay, ngam dagiti daduma. Di mo ibaga ti kasta. Tano siya. Awanan raragsak nga agbiyan. At dan tumit lamang tulong kan ka, tapno makakita ka. Di ka kumagbalin at desperado, bro. Alvin? Masiguradok dayta. Apay. Ada ka din amo matao. Amang ito na iti mata na kanya. Adda, Asino? Ibaga man nga ron. siya. Kanya? Di ka man man loko akasta, Alvin. Di ka di mamati. Boston, makapungtutak lahan mo kasta. Kahit kailangan ngamin na pagkatawaan. Awan ngamin raragsakan tilangan. Asino mat namin tinaragsak iti kastoy kasasahan, Alvin. Basta di ka mapukawan itinamnama. Kastay nakon. Nagasat ka, ngam dagiti daduma dita. Nairuamak mo tiniti kastoy kasasahan ko, bro. Nalamit. Talaga siguro may sutigasat ko. Basta di ko na. Makakita kan tumot lang, bro. Sige man, Hurad Alvin. Tulungan nak man. Isa ko lang nagpititawa kaya't namang tulungan niya. Dapat makakita. Kaya agsublit ti sigod. Kaya makasapo laki di trabaho. Kaya dagi ti sigod. Nagtagtagay na paklagayan. Kung naklanog paiso. Daklakit makaturo gan. Unay mat namin ang tigas tayo kasasaad ko. Inakto ko mamang pasyaran ni Alvin. Sanino ti papanama, Karen. Agaplayak para iti passport ko, papa. Kaya't mo asawan, agabroad ka. When, papa? Kaya't kung amin ti pumanaw dito lugar tayo. Kasta? Kas lang amin saan ngagtal na tirik na. Gapo iti kastoy ang mapaspasama. Kat,
Imbagam daytan ka ni mama? Wan, Papa. Desidido ako. Kat sapay lang kumata maawatan da. Sige. Adakan ka daytan. Agyam na, Papa. Sa niyagdal na ti panunod ko, nga po itinaibaga kanya ti asawak. Ipatpatag ko ni Ismael. Agam. Kasano ni Josie? Oh, mention. Nagadayumanan titurong ti imatang mo. Mariribukan ak lang kami na Andrea. Tapno lumag-an tirik ng aklo ninyon tinapasama. Uwan. Agam. Kadapay may saparikot ko. Anya dayta. Ipanggap ti asawak. Kapanang idunar na iti mata na kini Ismael. Ha? Daka mo no anya ti aramidag. Iso at damagak man kan ka. No anya mat ti maisingasing mo iti dayjeng embaga na kanya. Diyak ka muna niya tinay bagak. Saan nga min basta-basta dayta a plano ti asawang Melchor? Nasaya at matkit ti dayjay apang panunutan niya. Ngam, kasanon ti asawa. Dayta nga rod. So, mariribukan na. Kan saan mag-asigurado ang makakita ti anak mo? No idonar ni Josie ti matan. Kat tidakas na, duwadan ton ngagbalin abulsa. Iso panunutin nyo pa yan ang bagay taabanan. Tano siya, awan ang mo iti dayta. Diyak amo na talaga ang makakita ti tao ang maidonaran iti mata ni bilang. Iso panunutin nyo ang naimbag. Imawag ka mat Marilicha. Apaya, ada ka sa pulam, ibagamlaan. Ada na patag kay bakakan ka. Kat amo ka maragsakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Ada tao amayat amang idonar iti matana, iti anak mo. Ah, Wen, Mare. Naaman na tinapasamak ka ni Ismael. Isu nga idonar na kanu ti matana. sino dayta a tao? Saanen anas ka na maamang. Basta agsagana kayo kit dinadagos. Para iti dayta. Agpaiso ka di dayta nga ibagbaga, Marilicha. Wen. O sige. Dayta laang. Bahay. Bay, inakasarita ni Ismael. Ibagak timbaga ni Marilicha. Sino tao na na? Di napay ka no kayat amaamuham. Basta tinapataga, ada tao amang tulong kan ka. Diyak ka mo. Di ka di maragsakan ta ada tao akayat na amang tulong kan ka. Ang mga namang lukloko lang dahil dyan tao na nang. Anya? O sige. No di mo kayat da dya tao. Siyak nga rodan ti mangidonar iti matak para kan ka, anak. Anya? Day tati planok. Ngam di mi pala napagsaritaan a husto ka ni tatang mo. Ngam okay lang kanyak, basta tinapatag kat makakita ka man na anak. Wah, nanang. Apay, Di yun ituloy dahil ta plano yo. apay, Ano sa konti kastoy ka sa sahad ko? anya, Masya na kada kayo kanitadang. anak. Ulitin niyo man ang awagan ni Nana Lydia. Damagan niyo. No talagang adatawa kaya't namang tulong kanya. Kat nagpaisulay ta. Isulangan ti Orion. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imbag man ta nagawid ka manan, Karen. Gaputag takada akon kada kayo, mama. Ha?
Agpaman nila akon itong Lunes. Agabroad akon. Anya, talaga ka di apanawan na kamingkin ni Papa. Maawatan da ko, Mama. Sana bali. Kadwak tinasingad agayan ko. Unay matan. Kat, imbagam daytan kini Papa. Wen, Mama. Maawatan nak ni Papa. Sige. No day tati pagayatam. Awan mabalin ko. Agyaman na, Mama. Mare, kasarsarita ka. Apa yan di ka sumungbat? Kumusta ti anak mo? Talagang awanan namnama ti anak ko. Warren. Ne. Anya ti kayat mo asawan, Mare? Iti pa na nga si kaso dagiti doktor kan ko na itay bigat. Imbagada nga, awanan. Anya nga awanan nga ibagbagam? Basta, mariribo ka na ka talaga. Mare, Nasakit tinakam ko, iti kasto ang nagpanagan ti anak ko. Kasladyak maaklon. apa ya kastamot ti saom? Gapo iti napasamak iti anak ko. Nataninganan, tibiyag na. Anya. Daita ti agpaiso. Warren. Mare, di ka man mangluko kasta. Kasladyak mamati ti daytang imbagam. Ngam daita ti pudno. Oh, Isama siya na kiti anak ko. Pimanmat ni Alvin. Lain pagkabigat mo, Karen. Nakapasyar ka, Matt. Itamang pay. Wen, kumusta kan, Ismael? Kastoy lata. Nagdagsan tiriknak. Di mo baybay ang tibagim, ha? Kan, di na ko malipribatan. Aguray ka. Apay kastamot tan titinor ti saon. Ismael, aga-brood akoan. Anya, Wen, ngam di kang tanag. Aramitig ti amin akabarlag. Tapno matulungan ka. Tapno makakita ka manan. kastagayan. Kita ba karon tayo ikan ka? Ano bilang makiasawa kanton? Katawagan lang to. Ipakamong tumat kanya. Awan pa iti panunot ko dayta. Kan may isa. Sikapay lang ti ay-ayatak Ismael. Kat nakasagana ang agsakripisyo. Tapno matulungan ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Apay marugagaprot ka. Basta. Kaya't ko pailat yung matayo. Ngam agsubli akto matlaang. Adda ni Papa. Ngam. Kasla saan ang naragsak ti Aurana. oh. Itay ka kadipaya si Mangpat. Karen, Wen, Papa. Ngam, apay kasta tilangayo. kapoy tinamuak kanina na Malidya. Anya day ta, Papa? Ti may papan ka ni Alvin. Nataningan gaya man tibiyag na, Karen. Anya? Uwan anak. Iso ama siya anak mat ka ni Alvin. Kastamot kan kanina na Malidya. Masya anak ka na kwada, anak. No, kasta nga ron. Masapol ang mapanak iti ospital. Inak kasarita ni Nana Lydia. Ngamin,
Agpa Manila akon inton may sabigat. Kasta. Kat, nakasaritam ni mamam. Wen papa. Kat pinalubusan nakmat. Nana. Ang paiso ka di tinadamag ko. Anatang ninganan ni Alvin. Wen, balasan ko. Mabilbilang ti aldaw na. Unay matan. Nagsakit ang panunutan. Kasladyak maaklon. Ti kastoy ang apasamag iti anak ko. Nana, oray no kasta ti imbaga ti doktor. Di kay mapukawan iti namnama. Kan iso ngay mayak ditoy. Tagkidawak iti pamakawan nyo. Agpamanilak ngaminan inton may sabigan. Kat sapay na kuma tamapakawandak nana. Bawatan ka. Balasan ko. Awan basol mo. Isuatap no saan ano magsan di barukong mo. Di mon papanunutan. Di may papaniti na itabanag. Kat iti panagabron mo. Agan-anan ka man. Wala na. Kat agyaman ang unay kada kayo. Melchor, aday bagakan ka kat amok amaragsakan ka. Anya day tabakay. Inawagan nak ni Marilia itay. Kat aday bagana kanya. Anya, Ada kan tao akayat na amang idunar ka dagiti matana kan ni Ismael. pudno ka di day tabakay. Uwan, iso ti bagana kanyak. Iso naragsakak. Kat idaw dawat ta asapay kumatasaan nga agbabawi day jay a tao. Sino ngay day diya tao? Tsaka mo. Taimbagamot ni Marilia adi na kano kayat nga ibaga ti kina siya sino na. Anya, ang mga no, desperado lang, bakay. Lakay. Ang imbagman ta na panunot na nga idunar dagiti mata na iti anak ta. Uwan nga rod. Iso apagyamanan ta dayta. Yak makaturo, Warren. Kasya lang arudan tinamuak may papankin ni Alvin. Pinanawan na tamatan ti anak ta. Agpada ta, bakit? No apay mata nagabrod ti anak ta. Nasakit nga ta tinakam na kanyang. Bakit? Di kag panunot iti madi. No apay ngamin ang nagabrod pa'y na. Gapo ka di itinapasamak kada Ismael kan Alvin. Isuti amo ka na dagsa na makagapo. No apay nagabrod ti anak ta. Desperada. Bakit? Anya. Gapo ta desperada. Saanan ngagbaliw tirik nana. Maawatam ko ma. Sapay ko mga ron. Tamakasampul itinasingkat kan naanos alalaki Jabron. Apay, kaya't mo foreigner ti pakiasawaan na. Foreigner man wano kadaraan tayo. Okay lang kanya. Tinapatag, tinalukwan ta anak ta. Sapay ko mga rod. Uwan gayam. Anya tinagsaritaan nyo ka ni Marilia itay. Iyawid na ni Alvin. Mas daawak nga rod iti desisyon na. Apay, Di na kano pa irwaran. Gapot da plano na nga ramidan. sa bagay. Mawatak ni Marilia. Sada bale. Takinasaritak ti driver ang nakadisgrasya iti anak na. Kat kaya't na ba't tumulong. At nangamin mo balinda. Bakit? Nasayaat nga rod na kasi. Kumusta, Mare? Kumusta iti papasyaryo yung ospital?
Maasyanak mat kini Marilicha, Melchor. Talagang awanan namnaman ni Alfin nga biyak. Ngam ti pakas na awak. No apay adi na pay layawid. Tapno saanin adumakil ti magastos da. Adda ka no plano na nga aramidan. Maawatak ni Marilidia. Amo. Saan pala na po kang tinamnaman na iti anak na? Sa bagay, iso ang maasyanak at talaga kan ko na. Dumaw-awag iti cellphone ko. Marilicha. Ang mga noda na patigay baga na. Hello, Mare. Imawag ka mat. Apay. Mare, ada na patig nga ibagakan ka. Amo ka maragsakan ka iti daytoy. Anya dayta? Asikasuin yun ni Ismael. Paginanaan nyo. Kalpasan na. Umay kayo dito ospital in Tunbiga Apay. para iti maidonar ang mata na. Pagpaiso ka di. Wen Mare, naiproseson dagiti rumbang ang maaramid. Kasta. Wen, tapno may schedulean ti pan nakaopera dagiti mata na. Kat ikararag tayo iti Diyos. Asapay lakuma, tanabaligi ti maaramid nga operasyon. Wan Mare. Yagmi nga rod ni Ismael dita. Sino nga tatitawa porsigido amang idonar iti mata na kanyak? Mapurpurtiyanak nanang. Ikararag ta. Asapay ko ma, tabanlig iti operasyon. Sige. Barang mamamok tumot lang, no sa inuday tatao. Kasaritak ti amama. Tagsagana tayon para inton bigat. Agyaman at taadda tao ang nakisarita kan kaakayat na amang idonar iti mata na kanya Ismael. Wen Mare. Mare. Mabalin ka di amamuan. No asino day tatao. Lading itak pare Melchor. Ngam di na kayat nga ibagati kinasya sino na. Anya? Apay adi na kayat. Saan kumana day tati panunutan nyo? Tipakas dawak, Mare. Sa dino ti ayan ti anak mo? Adda iti operating room. Anya? Kitaan ka no dagiti doktor. No adda pailan am naman na amaagasan. Kasta ka di. Sapay la kumangarod, Mare. Tadapay namnama. Uen, Mare. Kat ikararagyo. Asapay ko mataag baligi ti eye transplant. Ama pasama kandi Ismael. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ismael, anak. Kumusta ti Ritnam? Nasaya at magtananang. Sana nasakit ti ulo, Baro. Saan man? Tatang, nadamagyo ka din kanina na Lydia? No asino titawan ng idonar iti mata na kanyat? Isot nagsaritaan da itay itinam. Asino ka no? Di matimbaga ni Nanam Alijan o asino. Apay nga tahan nanang. Ala, saanin aday tati panunutom anak. Ikararag mo kit di. Asapay la kumahata talaga ang makakita kanto. Sapay ko ma, nanang. Mala, Baro. Agina na ka pa, ha? Bakit? Malagip ko ni Marilidia.
kan ni Alvin. Apay, Apay nga ta, di da pala inrawar ni Alvin. jak man amo. Basta tulungan tayo latan ida. Babaan itiin tayo pa nagkarara. Inruardan ti anak ko. Doktor, kumusta ti anak ko? Sabay ko mga tamaawat mo ti kinapudno, Mrs. Doktor, anya tinapasabak ti anak ko. Impulang nan, ti bulod na abiyag. Alvin! Alvin, anak ko! Kasano ako? Alvin, anak ko! Agyaman na, kiti pa lang tulong yung kanyak. Agyaman ako na, Mare. Awan anyaman na, Mare. Sige. Uray agawid kan. Asino ti kadom amang bantay iti bangkay ti anak mo? Mare. Sa anak pa'y nga agawid, Mare. Awagak ni Warren. Tao may dito'y tapno adda katulungan ta. Ang mga sikaso iti bangkay ti anak mo. Agyaman ako kasta, Mare. Agyaman ako na. Melchor. Kagap-gapok iti ospital. Nagawidak. Taday bakakan ka. Anya da ita? Natayan ni Alvin. Anya? Wan. Inyawid dali dya kanwaren ti bangkay na. Iso ang mapantay dya balay ta. Diyos ko. Oh my God. Kuyogan na, Melchor. Tulungan ta ni Marilicha. Ang kasanon da ito'y swimming pool mo. Sana bali. Awan mati may nag-night swimming. Kan imbagak matin itila kay ajanitor nga anusan na payla ang tagbantay. Ala, oh my God. Nasakit para kanya. Pinagbanagan ti anak ko, Melchor. Marilicha. Awan lang arudan ti asawa. Natay pa'y lati ipatpatag ko nga anak. Kasano akton. Hindi ka kumamapukawan itinamnama, Mare. Ano ti tao amang tulong tumatlayan ka? Pare, So, ajay ko na. Hindi ka mapukawan itinamnama. Di na kang tupaybayan. Nakakaasimat ni Licha, Warren. Uwan nga rod. Iban mat. Agmay may santon iti dayto abyak. Day nga rod. Wan gayam. Saan ka kadi amapan iti trabaho mo inton bigan? Imawaga kita eh. Nakisarita ako na jak pa'y mapaniti trabaho. Anya. Uwan. Kat mawatan da no kastoy abanag. Masyanak ngamin ka ni Marilija. parbangon mat gaya man. Ngam apay nga awan pa'y nga ta ni Melchor. Awagak man lang yan. Di cellphone ko.
Nahitaman pa'y asaan ang nagawid. Oray ko mano imawag. Hello, Josie. Nagsapa ka na nakaring. Uy na, mas daawak nga rod, taapay adi ka pa'y nagawid. Napan kami ngamin iti ayan damari Lydia. Bakit? Apay, Awanan. Impulangan ni Alvin ti binulod na biyan. anya, Pasensya ka ta. Nalipatak mo ka ngayon pakamukan ka. ay unay matan. Natay kayam ni Alvin. Sige, Josie. Adupay ngamin ti asikasun mita. Oh, sige. Bye. Ay. Unay matan. Agmay-may sa itan ni Maril Lydia. Kaasi ba? Mare, ingka pa'y maturog. Da kaming ti makaamo ditoy. Amok nga awan pa'y titurog mo. Sipod, ipupusay ti anak mo. Nagrigat ti kastoy, Mare. Maawatan da ka, Mare. Ikarigatang nga aklunan ti kastoy ang apasamak. Mare, Tilaan pampanunutan. Kasano akton. Awan, ti kadindanggay ko iti da ito'y abiyag. di ka madanagan. Adda kami, Mare. Di da ka baybayan. Mare, Ala. Ingkakit din aginan. Da kami pa'y ti makaamo ditoy, Mare. Hello, Mama. Nakaawag ka man? Wan anak. Adda ngamin napatag nga ibagakan ka. Oh, ano day ka, Mama? Karen. Natayan ni Alvin. Anya? Wan anak. Iso ti as-asikaswan mi ita dito eh. Kasta ka di. Wan anak. Mama, idanon yun to lang arudan ka ni Nana Lydia ti pag nakipaglagingit ko. Sige. Idanon ko dayta kankwan. Di ko mapakadanagan dagiti matak. Tayong bagamot ti doktor. Nagpalabas tayo ti sumagmamano a bulan. Tapno makarecover hak. Wenno makakita ak. Saan aday tati pampanunotag? Anyang rod nanang. Timbaga ni tatang mo kanyak idirapi nga iso ti rason no apay asaan ang nagawid ti amam. Ne, uwan gayam niya. Awan pa'y gayam ni tatang. Agawid nga tayo ta? Saan? Ada na panan na. Sa dino nanang. Ijayan dananam Alidja. Nagawid tan idirapi. Ah? Kumusta mo ni Alvin? Anak, natayan tigayam mo. Anya? Natayan ni Alvin, nanang? Uwan, inyawid da idirapi. Iso alam lamayan da ita. Kunak ang mapanak kumamat. Ay ngama, di kamat ngamin mapanawan, anak. Mapantananang, kuyuganak. Anya, Kayat ko, may gamantibang kay tigayam ko. Uray jak makita. anak, Kuyugandak nanang. Sana bale? Saan mo't unay nga dayo dito ti balay da? Iso apat gandak ko ma.
Melchor. Ada magayam da bakit mo, kanti anak mo. Huwag nga paiso. Bakit? Oh, Ismael, apeng may kayo pa ilang ditoy. Kaya't ko abantayan ti bangkay ni Alvin. Natay magayam ang tigayam ko. Uwan, ang ti kasasad mo. Kasanon. Impakada mi iti doktor. Kat pinalubusan naman, Melchor. Anya. Uwan tatang. Iso ngay pandak man iti ayan ti lungon na. Mabalin ka di. Andrea, bilib ka ba tanya? Itilaksit ti kasasaad na. Di na makita ti bangkay, nga may mutlat ta. Wan. Pakinid daw da kano iti doktor ti umay na. Kat imbag ta pinalubusan naman. Kasta tinapod no agayam bakit? Naano sa tao? Nakasagana nga sakripisyo, wano agrigat. Tapno makatulong lang. Wan. So ngay daw dawat ko. Nasapay ko mata makakita ang tumot lang ni Ismael. Sapay ko ma. Ano niya? Unay magtantigas to anak banagam Alvin. Hanggang oray sa di naman tayan mo ita, gayam. Di kagdanag. Di mi baybayan ni nanang mo. Nagruna. Na makakita akton. Tulong akto tinam. Ismael, amok ang mabigbig mo ti boses ko. Imbag, ta pinalubusan na ka ti doktor nga imay ditoy. Kaya't kung amin nabantayan ti bangkay ti gayam ko, nana. Uray ti pagkanito lang. Ismael, Barok. Dakkel, tinamnamak ang makakita ka dito. Nana Lydia, Juan Ismael. Dakkel, tinamnamak ang makakita ka dito. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Lydia. Dakkel, tinamnamak ang makakita ka dito, Barok. Iso ati may bagakan ka. Di mo baybayan ti bagim. Ti salunat mo. Nana, Tainton makakita kaan. Amo, naragsak to ti tao. Anang idunarkan ka, iti matam. agyaman ako unay. No asino man tinangidunar iti mata. Natayan ni Alvin. When, nasakit tinakam ko kanikuha na idi. Kapoy tinaramin na kanya. Nga malading hitanakmet, itinagpanagan na. No ada aki jay Pilipinas. Napanak kumamat na kilamay. Ang sana bali. Agkararagaklangan. Amok. Napakawanak ni Alvin. Sakbay nga impulang na, tibiyag na. Kang runaan iti amin. Di pa nang pakawan, tinamarso kanya. Warren, kita ka din tipan na kay tabot ni Alvin.
Juan Melchor, ngamurayan tayo labit ti pa di amang misa. Wan gayam. Iti pasakupan da lugar, ti pakaitabunan, ti bangkay ni Alvin. At akin ko na daytan, Melchor. Saan mo tama di? Wan matkit di ah. At dakanon ni Apo Padre. Pakada kami Marileja. Sige. Katagyaman na kiti panang tultulong yo kanyak. Awat ang yaman na. Ken, uwan gaya mare. Kastaunay tiladingit ni Ismael. Gaputa, saan unay ang nakapagpayagan na kilamay. Ket, nagsublitan na dagos di ospital. Wen pare, gaputa saan ang mabalin nga agbayag iti ruar ni Ismael. Tamasapol nga agtalinaed iti ospital. Tapno mataming ang naimbagdag iti doktor. Uwan nga rod mare. Ket, ikarkararag mi. Asapay lakuma. Tanabaligi, tinaiwayat ng operasyon. Ita, Ismael, inayadam nga imulagat dagiti matam. Uwan, doktor. Adda masirayak alawag. Ismael, Diyos ko, makakita ako nanang. Diyos ko, agyaman aga. Nabalig iti operasyon. Makakita kan. Agyaman ak, doktor. Agyaman kami, doktor. Agyaman kami, iti Diyos. Nakaragrad sakat bakit. Kamaudyanan na. Makakita mo itlaing ni Ismael. Uwen, Melchor. Doan niya di marikrik na, iso di marikrik na. Uwan gayam. Sa dino ka ditiayan na. Abay, di mo makita? Dayjay, oh! Agsarsarita na ka ni Marileja. Uwan niya, paisoan niya. Pagyaman aklaulay iti Diyos, Melchor. Gabuta makakita matlaang ganti, anak ko. Amo yun, nana. Kasladyak mamati ang makakita kay. Ket, nagdakal ti panagyaman ko iti Diyos. Ta makakita manan. Ismael Baruch. Diyos ko, agyaman at makakita ni Ismael. Nana, apay nagluluwa kayo. Kwan, maragsa ka nak ngamin. Gabuta makakita ka manan. Baruch. Apay na rin nagsangit kayo. Iti ngamin pa nakakitakan ka. Analaos tiragsak mo. Sumkan iti isip ko. Akasla si ti anak ko, Ismael. Nangiroon na, numat-mat-matak na kita matam. Ano ti kaya tiyo sawan, Nana Lydia? Ismael Baruch. Inakakupnak maten, Nana. Ipatpateg ka unay-unay. Ngamin, kasla si ti anak ko. Mabitlan. Apay akas tati bagbagayo. Among Baruch. Ibagakon kan ka ti agpaiso. Ni Alvin, tinangidonar ka na kiti mata na kan ka. Anya. Agpaiso ka di dayta. Ngayon bagayo. Wen Baruch, iso ka itata makakita kan. Kan masirayak ti kinaragsak mo. Maragragsakan ak matunay. Tababaan kan ka. Kasla si bibiyang pailan ni Alvin, nga anak ko. Nakitak tinalaos aragsak damari Josie kan pare Melchor itay. Talaga ang makakitan ni Ismael. Asino nga tatinang ni Donar iti matanak ken ni Ismael.
Sino nga ta? Ni, adaw mo awak. Ni Karen. Sumbatak. Hello, Karen. Kumusta ka, anak? Nasayatak dito, mama. Da kayo, nay? Kas iti sigod. Anya pa'y kumangay. Sana bali, mama. Iti mabiit. Agawid akmatan. Ha? Agpaiso, Karen? Agawid kan, anak? Wen, mama. Tamo. Kailiw akmatan. Talaga akailiw da ka, nanak ko. Nang runakin ni Papam. Ah, ni Papa? Adda dita? Saan ang nagawid? Adda ka na napatig nga aramidan na. Iso nga may saak ita. Isungay mawaga. Takasarita kayong kumakan ni Papa. Agam, saan matgaya man nagawid? Angam di ka madanagan. Ibagak to nga imawag ka. Ngam na, imbaga ma, agawid ka. Wen, ma. Ikarik da ita. O sige nga, Rod. Bye. Bye, anak. Agyaw, anak. Agawidan ti anak ni. Sigurado. Maragsakan ni Warren. Numaamuan na nga agawidan ni Karen. Payman, taawagak ni Warren. Nawatagot ni Nana Lydia kanyak. Nanang, Ismael? gapoy tinamuakin ko na. Ismael, saan ka maawatan? Anya ka di tinamuam kay ni Nana Malidya. Nigayam Alvin, tinangidunar iti mata na kanyang tatang. Anya, Iso nalidayak. Ta itilaksin tikas dyan na pasama kitigayam ko. Ket Indonar na pala ti mata na kanyak. Kas tagaya. O sige, panawan kayo pa'y dito ay. papanamon Josie bakit? Itikas dyan na muwak tatang. Kada kumakindaw kada kayo. Anya day tabaro. Di tayo kumabaybayan ni Nana Lydia. Ipagpagaputay langan. Itiday di Alvin. Mare, apay asinurot nak diti balay. Anya ti ibagam. Mare, agyaman na iti panagtulong yung iti anak mi. Agyaman ako, nay. Saan na siya ti pagyaman, Mare? Ti anak ko. Nupay awanan ito'y abiyag. Agyaman kami unay kan ni Alvin. Di kagdaan aga. Kas panang subad mi iti kasjay nga inaramid ti anak mo. Di na kan tubaybayan, Mari Lydia. Ikarit da ita. Ikari. Oh, anak ko. Agyaman nagtanagawid ka matlaan. Mama, Huwag nagpaiso anak. Kailiw na kaunay. oray syakmat, Mama. Papa, kailiw kayo, mat. Kan ipatpatig kayo. Agyaman kami, anak ko. Muin gaya, Mama. Papa, kumusta ni Ismael? Kwa, Karen. Oo. Apay nga kinita kayo akasta. Kumusta ni Ismael, kunak? Inton bigat? Pasyarot man? Karen, makakita ni Ismael. Agpay sa dayta, Papa? Wan, Karen. Saan kumapay aday tati pagsaritaan tayo? Kaputa, ada na patag adamagakan ka. Ada ka din kaayan-ayat mo? Manipod ijay Switzerland? Awan, Mama. Tasipod na kabrodak. Awanin iti panunot ko day tabanag. Amo yung mat. Desperada ak. Ngamga po iti day tanamwak. Inspired ak manan, Mama, Papa. Anya ti kayat mo asawan, Karen.
Alvin. Bro. Diyak na mo tiyabgas ko. Gapoy tinalaw sa raksak. Kan panagyaman ko. Gapoy ti panangin donar mo kadag iti matam. Agyaman ak iti day tangay naramid mo. Gayam. Tana si Rayak manen. Di napintas. Kinarag sa kalubong. Di kagdanag. Diyak to baybayan tinam. Gapotin bilang kumatan. Nga isuti may kadwang anak. Naimbag na oras mo, Ismael. Karen. Agyaman na kiti Diyos. Oh. Agpay sugayam ang makakita kan. Ada kagayaman. Kaano kasi mang pet? Imbag man, tanamwam nga adak ditoy. Imbaga dagiti dadakkel mo nga imay ka ditoy. Kasta ka di. Maragsakan ak Ismael. Gaputa iti laksid iti pan nakadesperada kiti kalabas. Inspirado ak manan. Gaputa makakita kan. Gapo day tayo titulong ni Alvin. Kan kang runan ti amin. Titulong ti Apo na Marswa. Ismael. Karen, adaman gayam damagat. Sabay ko ma, kadi nakagura. Anya dayta? Adda ka din. Kaya na yan mo. Ibagakan ka ti pudno. Sikapay lang titik-pitik ti puso. Kat itata makakita kan. Ituloy tan ti agkalaysa. Kwa, Karen. Apay kitahang nakitigasta. Kan kasla saan ka ang naragsak ka nakakita kanya. Saan mo takasta? Apay nga nakasta ti reaksyon mo. Sabay ko nga. Tamawatan na kiti dahito yung ibaga. Paklunat. Sikapay lang tipit-pitit ti puso. Ngam, gapoy ti kasto na pasama. Ada planok nga ramidan. Anya dayta? Kas panagyaman ko kani Alvin. Kanti Apo na Marswa. Sumurag ako niti seminary. Anya? Uwan Karen. Sabay ko ma. Saan Ismael? Pangaasihin. Ipagpatag ka unay. Ang Pangaasihin. Di na kumamat pagladingitan manahan. Noy bagak anak kapangad din akon. Maawatan na ka di. Karen. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Karen anak. Anya ti mapaspasamak kan ka. Apay nga sangsangit ka. Napanmatan iti silat na. Anya nga ta ti mapaspasamak iti anak ko. Apay nga sangsangit. Sabay ko ma. Tama pa kawanak ni Karen. Itikas dingin bagak. Ismael, adda ka matgaya man. Aguray ka man anak. Itay, nakaragragsak ka anapan nagpasyar iji Campo Santo. Ngam ita, malmalday ka matan. Awan gayam, simbang patan ni Karen. Nakita kayo ka di itay? Uwan na nang. Kit, iso ti pa kariribukak. Taapay man. Dandan hindi ka magkinawatan. Ha? Apay, Nasakit tinakam na kanyak, nanang. anya nga minti imbagam kan kuana.
Imbagak ti planok. Anya day ta planom. Ti planok asumrak iti seminary. Kaya't ko ti agbalin a seminaryan. Anya. Joseph, bakit? Sa dino ti ayan ni Ismael. Ada kagaya man Melchor. Nasapa ka man. Kaya't ko ang makasarita ni Ismael. Ay, ada iti seled na. Katamo, ada imbaga na kanyak itay a plano na nga aramidan. Ngam, kasladyak kaya. Di ka di plano na ngagbalin na seminaryan. Ha, amom? Well, gaputan na ibaga kanyak ni Karen itay ije swimming pool. Kaya dayjay, nalaos ti panagsangit na. Anya? Iso akayat ko ang makasarita ti anak ta. Namagin ka man, Ismael. Ti plano masumnay kiti seminary. Pudno ka di. Sabi ko matamawatan dagtatang. Aklunan. Talagang iso ti planok. Di, panawan na kami ni Dinam. Tatang, Kastamatan ni Nana Manija. Kunak man no saan mo abaybayan. Ismael, anak. Numabalin eh. Di mi kayat day ta a planom iti piyag. kas panagyaman ko iti Diyos. Kaya't kung agserbi kan ko na, tatang. Well, ada kan ditan. Ngam nati ko naman panagyaman ni ti Apo. Ado ti daduma awagas. Tapno maaramid mo dayta. Di napatag. Ket agaramid ka iti naimbag. Agpaysuti ko na ni tatang mo, anak. Iso apangasim. Di mo kuman ituloy day ta apanggap mo. Di mi kayat asubrak ka iti seminary, Ismael. Agyaman at tanakaringkan, Karen. Kumusta tirik nam, anak? Papa. Karen, anak. Kasarsarita na ka ti amam. Apay anagadayumanan ti turong ti imatang mo. Awan nararagsakak, mama. Papa. Agsubli aklangan ni abroad. Karen, damagan ka man iha. Kaya't ipudum ko matagpayso. Anya ti sa anyo anak kinawatan ka ni Ismael. Di yun ipalakip kanyak tayo dyan lalaki, Papa. Masakit anak laang. Kunakon ka. Karen, bayang, tanoy so ti pagragsakam. Kasaritak ni Ismael. Aramidag ti amin. Tapno da kayo matlandag katuluyan. Kaputa ipapatagda ka nga anak. Saanan, Papa? Awan tumatlaang ti Serpina. Ada kayo Nana Lydia. Ada ka di paaramid yung kanyak. Ismael, kas na ibagakkan ka idi. No makitkitak dagita matam. Kas la makitkitak matan ti anak ko. Nana, Isu ngay mayak, tadamot kidawagkan kabaro. Kat sapay ko ma, tadi mo sakitan. Kan maawatan nak ko ma. anya dita Nana. Numabalin, jak kayat asumrag ka iti seminary. Ha? Kayat ko nga agdidinanggay tayo kumakadag iti dadakkel mo iti daytoy abiyag. Mapatgam ka di daytoy akid daw ko, Barok? Ado tiwagas dita, amabalin tayo nga aramidan. Kas palagyaman iti apo. Isu apang nga asim. Patgam kumamat tikid daw mi, Ismael. Ngam, adalatakan ka amangedeng. No anya ti pagayatan ti apo para kan ka. Iso ti masuro.
Alvin. Adak manan dito'y sangon ti tanan mo. Umayak manan agyaman kan ka. Gapoy timpay mo alawag kanyak. Ket, day taon tidak kala pagyamanak iti Diyos. Day tatiga po na, anang ikad na nga. Gapoy ti kinaimbag ti Diyos iti biyag ko. Agserbiakan ko na. Sumuragak iti seminary, gayan. Ismael. Karen, Ismael. Amok nga da ka dito eh. Iso nga imayak man. di na ka din kagura. Saan? No di kat, imayak. Tay bagak apanubusan kan iti plano. Nakasaritak dagiti naganak mo. Saan da kaya ti plano? Nga agpapan kanya. Ngam no da ita ti pangagkan mo. Awan ti maaramidan mi. Karen, Ismael. Ay ayatan ka unay. Iso ang maliday anak. Ngam, maaklon ko. Gapot ang maawatan ka. Iso nga agsubliak matlang ija abroad. Tapno makailiw-liwa ka. Aramidam ti plano. Gapot na lapit. Dahil ti pagayatan ti Diyos kan ka. Ti agserbi kan kuan. agyamanak. Tamawatan na Karen. Wen. Maliday anak. Gapot na saan ang nagbaligi ti ayan ayat ta. Nga mamok. Dumtang tumat lang ti kan ito. Nga iti panagkita ta. Naragsakak to para kan ka, Ismael. Uray si ka. Dumtang tumati ka nito. Anaragsaka ka makakita kan ka. Gapo iti panagbaligi mi ti biyag. Di mo to ko mabaybayan ti salunat mo. Ket, idaw-dawat ko. Asapay na ko ma. Taay pa ito ti Diyos ti talaga lalaki para kan ka. Daytay, mangipatag kan ka itinapod mo. Karen, Ismael. Arakupan ka. Iti maudi agon daway. Karen. Mama, Papa, at baka daakon. Di ka agdanag. Jack baybayan ki sa lunat ko. Kanayon kay itong awagan. Wan anak. Rumbang lang akas na ti aramidem. Ala, basta gananad ka kanayon, anak ko. Ipatpatag ta ka unay, Karen, anak. Iba't patag kayo man. Mama, Papa, katagyam anak iti panang itulod yung kanya. Dito Nana, tatang, agpakadakon. Sumurag ako niti seminary. Ala, agan-anad ka, anak. Ismael, kaya po Diyos ti magbendisyon iti amin na plano mi ti biyag. Tatang, di ako mabaybayan ti salunat yo, ha? Urayan niyo ti panagsubli. Tanukas ka sana. Siyakton, ti agbalin apa, di iti lugar tayo. Uwan, anak. Nasaya at laon ay dayta. Anak, Oo, di ka aglidayan, tatang. Urong ba nga maragsakan kayo? Gaputan naragsakak. uwi na na. Naragsakak para kan ka. Agyaman na kiti Diyos. Tayo tilikodan ti kinadesperado. At dagayang plano na apara kanya. Daytoy, ket di pa nagserbit kan kuha na. Uwan, anak ko. Noan niya ti plano ti Diyos iti biyag tayo.
Iso, ti matupan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.